Tenginya sedang nak ikut Bible study ni kapur kabah kum kabalang iyo man katayo sing Friday. Te ni dangi pulih mentah ya ka gospel Yohanes kelonong kabakat pra. Te syua bangin ya sikamat. Te ni duai. Ko kapa jungi ubhabening ni aingo eme atrai ba mela pli galat pat sesin bangin yo ban penlong ini Bible study kum kabalang ban ni aingo eme nam ta ki jingalam ki jome haki Bible study ko let baro ban ni aingo eme ru kunrat ba ka tin jome ka long ka ba em bat ka badan bor ya ka ban penthma yangi ki breu ki ba dan kam ya ki penthma na ka sngi shi ka sngi ban penlongi ki ba start ki ba syampang bat kham ta matrai ki ba em hakani ka sla khando ban penan buram eme bat bande ekaman kecome try namar kata tu kur khuengi sesin habangi puli kani ka gospel Yohanes hakani ka lenong ka bakhat pra bangin beteng pat na do ka dekhot ka ba arfu pra tu kur khui wepi wen preng jungi kan rat ki badan hi mani kumjuru ki ba sngap ye kani ka Bible study lengba jong ka YouTube channel jong ka balang tu ngau ko pai ni jingkerpan nabangi pani kini baro haka kerteng Jesus Christ. Amen. Tiga gospel Yohanes ke lenong ke bakat pra ngila dap pulih hadok ke dekat ke barfu nyau haka ba la yetu kumno bo Petrus ulat lan no try Jesu sasisian pat tingin beteng pat si ke dekat ke barfu pra haka tukam miet haka bala bisyari try Jesu ka beteng ha do kejing sya kli jing kli yo try Jesu do ni u Anas utau rangba lingdo ubala syong than hadien pat kedekot ka arfu fra ka yitu on kum ta kilaya lamno yu Jesu nau ka yafos sya ka yengba uling skor to kani kedai hadin bala dap ban kli jing kli yu try Jesu do Anas ningkong nang tau Anas pat ula pha no yu try Jesu ban kli jing kli pat sedau Kayafas ubolong rang ba ling do te kapor wa Anas ngi kan mau de u thau kurim jong u Kayafas mo te ulong rang ba ling do men chuan re de ulong rang ba do menta Ndrei tip namar baki buram hai u la de ba la kham rang ba na baki bro tiki yelam shay try Jesu u dol dap klijing klima u saya lampat ye try Jesu shay Kayafas u bade urang ba ling do te u Yohanes sim la tho ya ka jing sya jing kli ke jong try Jesu ha u Kayafas mo ni si itang te khot ka ba ar phusau ka be thu Pina pej maha tu dekat barsau. Namar ketau Anas ula phano ya u balakum hau Kayafas urang baling do. Tagamut u beteng ban pha utro Yesu kum balakum. Nado bagi kum kitu sipai u haka keperget semani tela yai kum u te hadin kata misimithu siupat ukli jingkli yu Kayafas utro Yesu. Te Yohanes la se u hakajing yalam mensiam u perkhat bakam dan kam su bun tho mu namar ba kiwei pat kinong tho gospel kila tho benia u Matius u Markus u Lukas baro langut ki tho sifang kajing sya jingkli jong try Jesu mo tati ketu la tho untuk tuga reference how Matius Arpunyo iwei hadu ar khatwei hadu khatsau Markus khatsan iwei hadu san Lukas arhulai iwei hadu san pi itu betul bracket mo haga Bible te ladangi ko awan puli banyak yang sepet pada kitu hadian mo ten radap kali jing kali unu Kayafas kedekot ke bar fra ke tu yu on kum ta ke lam no yu Jesu Nau Kayafas sya ka yengba ulang skor. Te kala long men step e.
Tiga kini gitu you ba bro smit tro Yesu sya kali jingkali nado janmit kila kem you mo le jalam syu ko syu anas kali jingkali Islam to you nang ta ki syo ki la ben you hadin kata yalam syu kaifas utaru kali jingkali telalong bro smit nang ta dang step pernai pengapan le yalam you tro Yesu syu pilat dia ngi la ong mong da keteng ong ling skor long governor mo namar hapo Israel ka himarum ka phia ya ki Israel haki kenja province kumolong ki state manong no mo la ni ki district ti ka phia haki province ti ka ni ka province ha ka badan ke Jerusalem ha ka badan dang bishar yu Yesu ka ha ka province yung ke Judea bat Samaria mo Tikatai ke bas ke yeng ke jong ke senran ke yeng jong trai Jesu pat ke badan ke Galilea ke Nazaret itu Sodom ki snong mo ke Kapernaum bat kiwe ke tu ke de ke pat ke province. Tikatai hi ke Galilea mo. Ti don baki ong ke Caesarea dan ni Galilea tu. Ti hakani ke ya tu pat u betang Yohanes pat ong ti kalalong step rei ki kim sim la let rung sepo kata yang ba ulang skor bayok kin pensang iladi rei bakin yo bam ya kejing lat kadon kejing thok lengkot ni bong bam ya kejing lat tu ka kham lengkot di bom tip ha rei kadai kejing bam ha ka jing le niam jong kejing lat mo tinghi hap kan mau bah ketuk amit kebala kem yu trai Jesu kedai kamiet Thursday ke manau te kanyam ke jinglat kedai la sedang kum tu terster nado ke Wednesday Thursday kum tu ter mo nado Monday long kila poi ki pat ba ban simbenta ha ke jing khawai ke nyam ke jinglat te ke nyam jinglat ngatrai nge kan mau kedai ke jing bo jing kan mau jing ki jiu ki Israel namar bo lapha hi ublei leng bo Moses bakin beteng ban rakhe kan yam ke jing lai manus nam nadu kesngi ke ba kila mi na Egypt kila lat luit na Egypt lai lam do Moses iki u pharo ban se u hab ban plat no iki namar ublei ula syo ya ki khun kong ki khun sendrang kong jong ki nong Egypt tu pharo ru khun sendrang kong ju ula yap namar ba la syo do blei bom tre ban pelaj ya ki khun Israel kat no ru na ke Egypt tikani kadi ke hukum ke jong blei lengba jong Moses bagi khun Israel kin rakhi ka manus nam hak tu ke ju tarik tiki ju khot ika ka niam ke jinglat but habaki kala poi ke sngi jong ke niam ke jinglat ki khun Israel ki wan nakleng ke Jerusalem ke dan Israel Reina setei na seduk si Europe ki poi ki balaman poi. Na seduk si te kam senot jong Israel ke Syria but na sa South ru na si Ethiopia na Afrika ki poi. Mo kat badai ki jiu. Kila mi kemat dang kloi bha si benai arbana shwa kelenti ke bajingai ban poi se Jerusalem ban rakhilang ye ke niam ke jinglai. Ti hadu menta ki jiu ki rakhi. Kaba pelam tau senam kalong bagi Good Friday, but kata kesngi kebaki kenya yu kunlang berat hak niam ke jinglat kaya hab hak ju kesngi. Tapi kini kami kebalik yalam lani ketu ke step dang step ngap yalam yu try Jesu siau pilat kedai ke jing ke step jong Friday ke bahab hak jing rakhi jungi kestan pat jong ke Good Friday. Mo Haka Good Friday ngi rakhi ya kajing IT jong try Jesu yala de ko mukhon lang brot. Mdai syu tu khon lang brot baki kenya ki khon Israel man gasnam. Mdai try Jesu la IT yala de namar la khot yu khon lang brot jong ublei do Yohanes. Mo do Yohanes nong pen baptis balai bah ka jakau khon lang brot baki brio ki kenya man gasnam. Naga menta ki pop jong pajba. Try Jesu tang season IT yala de Ula IT banong ujing kenya naga benta ka pop jong ki khon Israel bat jong borok ko ke perthai kat ki bangit ho
Ti kita di jing sisa jong ka jingai kestan ke ba ngihap hi ban kan mau ban bu jing mut mo. Lada fi pule ka lenong ke beningkong hang tu le thu kumno bal pen baptis yu try Jesu bat shua bu try Jesu un sya pen baptis yu nes ui tai try Jesu lawan harut ke wa Jordan tu ukdo su try Jesu ong i pai ba hakmi ukhon lang berat jong blai mo ti kata kedai kejing penitho ke jong yu nes hakipat ba yu try Jesu hakmi ukhon lang berat jong blai ubakit no ye ke pop jong ke perthai mdei tang ki khun Israel dei jong ke perthai brokwe ti try Jesu lapan khrek la de bro si jing em bo IT la de kum ukhon lang berat jong blai uban sya kenya haki breu ma u bakhlam pop bakin kenya yu nagamanta bangin yo ban em bangin yo ke jing map ki pop jong to kete kedai ke Friday men step mo kadong kum ke Good Friday men step tela ra yu try Jesu khmat upilan utau belong governor jong ketu ke Judea tu ke por ke ba ke thung serongkar bilan ti hang ni ong ketu ke benta ke bebut jong ke dekat barsau kong no hei arfufra kong ti kala long men step ndrei ki hi kim sim la drung sepo kata ke yeng ba ulong leng skor bayo kin pensang la di ndrei bakinyo bam ni ke jinglai teng pilas thu ki kwa ban sim benta ka niam ke jinglai ban bam ni ke jing khwai ka niam ke jinglai ha tu kesni halala ki yeng la ni ha ka temple ki penyap ya ki khonlang berat banyo ban nak benta ki pop jong ki breu ndrei ha ju kesni try Jesu ulasya kenya ulasya penyap tu try Jesu la itu lepahi ba dan kamsyu ya kata ke jing kenya jong ki khonlang berat ki merat mo ki lang berat ki masih ki ndrei nomor bu la de IT tapi kini ke jing ong ni bakim sim la ledrong sepo ke yeng ba ulang skor te kalong sepo kata ka compound ka main compound jong governor hakaba uju penlong ya ke jing bisar kinu ke jing bisar ki kam bisar ki bakham he ki bede bat kaan bat kiwe jing sya mudui te ki rung sepo kata ka office jong governor te hoi ke yeng jong ur kadan hamar khap hi te ndrei kini ki kita ki jiu kita ki pajba ki be yalam yu try Jesu ki be but bat ki ye ki tu sipai ki ba la yalam yu mo kim sim tre ban rung sepo kata ke yeng la ni ka plau la ni ka min yu jong pilat balai namar ba ha ke jinget jong ki jiu da ki rung ha ke yeng jong ki bomdei ki jiu kono compound ke basa ki bomdei ki jiu ni usa u pilan du governor jong ke himarum udei le di unong rum umdei na ke jet ben riu jiu ki nyo bakalong ke basang tikin hap pendap kita ki niam ki rukom juki ban pen khuj le di tikin umyo ban simbenta na kata ke jing khawai jong ke niam ke jing lai tikim tre ban rum ki yeng nang thena bar na kompong mo tegadon ka kut ke basebar nong no ka plau ke basebar bat ke basepo kan mo ti nang tu dekhot ke bar fo khandai ko ong namar kata upilat ulami no sebar seki bat ulong piwan mudui ayu yo ni brio tu pilat tu latip la yo khubor baki wan ra yu try Jesu ba unsya bisar khmat pilat kemat kidon jing mudui namar habalik ho khmat unong bisar te kemat don ke jing mudui ma tu pilat namar baki mrung sepo ndrei kila ya perta pat na sebar tu hammi no lade ban net sebar ban ya kren bat ki habar jong ke jing ju tu keliswa piwan mudui yu let's say kalong kumna ka baranda nang tena jrong mo uyang ban keli ki na ong kala menong kum gini ki steps have bar jong ke mani ki pat ba ki yang sebar kim tre rung spo yeng ju tu keli kata
Kemudian kei jing mudui ke bafidan persyayu. Nang tu dekat balai po, kile tu bat kile ong hau. Lemda uni ulong unong ne besniu ngin dala aitino iu hami. Te ki jawab kim ong bangi budui u bule kata kim kuak bun ketin. Kadon gajing long ke ba bahaki. Hakajing sya lada kadai si sya baki kuak ban mudui hakabadai. Lada la kali do nong bisyar ke gajing mudui jong pi kinya token. Uni ubri ule kum tau keren kum tama. Lada kadon ka kambi an bulale tikidi ban itu. Kalong kumbalong hakono yang bisyar mo hakmat unong bisyar te gitu ke liang ke ba mudui te gi ong bau tai bosya mudui ule kum ta te gi penmi saki ba ong hoi ngai ikan ule kum ta kata kasngi kata ka de rukom haka an den rei kini kim tre ban yathu ye ki jing mudui jong ki utrai su ni sung thu ne ka de namar ba ki don ketu kemen sem ke basarong bawat yu pilat u bolong nong sensyar ke baga himarum ke bu yu ke mukli sensyar ketu jaka kim tre burom te ki himarum ki kham hi ban ye deal bat ki jiu nomor ki jiu ki start te kim burom hi ya kitu gino sensyar jeng kerum ki sngu bagini ki siwan dan bor lo jengi te haduk kurkom ye keren ru i baki wan kata kurkom te ki ong kumno ki jawab agar kom belong kom ke ba menti la daun ni dan itu bela yung wan ra semi tak kom pun mo pina puli pa ki jawab no kile thu bat kile ong hu lemda uni ulong nong le besniu ngin dala IT no ya hami te ni la mi da kentin IT jinsia kidang siwan mudui dari mentaki kila debrai bau niu la le ke besniu bat siwan IT bet bau pilat un rai no ban pensistem kumta hadu kata kila da bisar kim ap syu yu pilat bau da bisar ndre uban bisar kut ude pilat nomor bele kita kila da rai ban penyap yu khmat ke jing bisar kai fas da pipule gospel Matius bat kiwi ada berai tenrei ka himarom kam sya bikin penyap lagi lagi ki pensitom ya ki parajat jungki ka bisar jung ka ta Sanhedrin ka dorbar ba jungki jiu kila ban pensitom ban sempat benai rekat hadu ban penyap de ka himarom kam sim ai bor yaki kalong kumanong no lada rai ban sinin pasi yo no brio daka an dikini ki courts jong sarkar ki bakham po ke bangyong ki district courts mo kinum la ban rai meki hab rai ka high court dan ni ka supreme court kalong tagadur te ke himarum komsim ai bor ya ki kataka banong no kataka dorbar jong ki ju bakin la ban penyap haka jing bisar jong ki komsim ai kataka bor takadau ki hapra yu traji su pilat nomor baki ko ban penyap traji te ki ko ban sipen bor bet yu pilat bo de ban penyap mo lom kum ta kin penmi ki jing ki bakhrau yu nomor pilat lada kami kano ke jing ya kenat ke jing kendram ki jing kulmar po Jerusalem bat ki jaka un ham ajba seki bor bhalor jong khamtam su pat sha jong himarum balai bu kulmar po Jerusalem balai kulmar Israel kumno me penmya ika jing sensar ke jong me te pilat kumu governor u hab yang pedeng artli ki jing ki ayu nakaliang ki pajma ki dawa be yu ki berngem yu la domle ro kin pen kulmar ka taru un mi jing hiu te dole ro kemokongo iki kalaban mi jing kali pat na himaro bala yu me bisar yu breu kham dan ka jing pen sisa dapat kena kat kum ki kom ban bisar demi kita ki jing yu pilat dan no basdang kila sedang ban ong kum
Parsi la ni keren menti alada uni uklamna ete tungin suan rai hai yame hai uni hame ban kumni klam kanu jingna sniu kedekhat kabalai fufrag ong namar kata upilat ulong haki to sim phi to bisaru kat bakum ke hukum jong phi to te phi upilat tu empat poi perkhat baki la mut ban penyap yu tradisu ki kwa ba ndrai bisar ban penyap tuang tu bisar phi namar ba gla kai basniu tu phi methu inga mrong no mo tela no phi bisari ma phi kat ka anju phi to te kwa ban kan mi jing kulmar phi namar ke jing ke khli bat kan wan hu ada mi jing kulmar ti ki ong kumno pat ye kata kita ki jiu te kele thu hu dan hukum yang ban penyap no ru upilat umpat keme bagi kwa ban penyap no yu tementa kisi om bayu dan hukum ketemu kaan kamsa kinyi ban penyap yu mo te kamot ki ong kumno pirat ya upilat indirectly bagi man ra semen mar bangi kwa ban penyap yu nila de brai ban penyap yu ten ringi ngimla te ngiwan ra hame ba men penyap mami yu haduk kata ki dictate yu pilat te pilat hoi do penan kambet daga bor sipai tu ula ban te ban khumiki ban penstom iki ula ban pelan no yu tradisu daga por ten rin marba kilawan daga sur ga bae umta uha perkhat bonsin bayo ki pen mi jing kumar sisu tenang tu kedekhat ke ba life war kong ba anyo ban pendep ye kata ke ketien jong jisu ye ka ba urala ong ba uda saham na ke jingyap ke ba kumno ba un sayap tu try jisu tu la de ye thu lupa ye kata ba onsa kami unsa penyap yu mo haki por ki baham haswa mo ki por dong don bi sendran udang ya keren bat ki hangi lai ye kani ka reference na ka nong ka bakhat phra he ga nong ka ba lai ka khot bakhat sau ka nong bakhat a khot balai fu a tang chi pe byang tu yu lon nong ka ba lai ka khot ka ba khat sau hang tu try su shua bun ong ya ka tu khot ka bangi kham kan mon det mo no ka bo ong kum tu na bo bleu la i ka tal tai ka pathai mo den ri ni khot ka bakhat sau bakhat san badan kam ba nim ju kham tip i ni khot khat sau khat san bat khan nyu badan kam ba tin da phila den por hieng sil pit biang ki ni khot mo ta te ka ni khot bakhat sau try su ong kumbau moses ru ula kentiu yo tau besen ka ri khlau kum taru ka dei bon kentiu yo khunu brio te hoi da fi pej bania ikini gi ya kitab kabarim ngila le ikini khot mansua kamot yu katu bong kentiu moses yu besen ri khlau pihak ban puli ye ka ik bla tho ha ka kitab jingkhen kanong ba arfu wei mo ndi tang tu khot bakhandai nei ka nong bar fuai mo taman si ong nang kon ha ka tu ka por nomor bo ublai la bitari khun Israel baki le persai u ki khnyum kam tam damim da duna ka bam ki khnyum bom yo bam la da kim khnyum yo blai ndre ki khnyum yo sakri bo blai pha yo moses ki me wan yala mengi sni sri cloud tang ka bam yo dang la ba song Egypt ba ho ka bam da tristom ko nom nele tang bayo ka bam ta ka dikur kom kren jung ki yo moses nang ta ko umrum yo ang taru ki khnyum ki ome wan sini bangin nyap terkhong sini ban tap ingin ni po khlau katang ina don Egypt te ngim kurdu ingi paho hatar kom tu moses le la that wong blai wong ngating ala wong tresu tu blai wong moses tu no katangan penduk no ikini ki brio bro ngan penmi da ko iget brio na me
Moses pun adalah perhat kata wong kata temlong. Wong kalak banga duk mangai kejing imbam jukut ban ba me penduk iki. Kemudian Moses wong ngalak balik mangai sedujok ban ba men phalut iki sedujok. Nomor utip la dau bleu penyap iki tekepor kini lut sedujok. Ha kejing bisa tu. Tengi ia kaman siam kebadan Moses sebagai stream yang kaman siam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ukloi banyak ia di hak jaka juk kinong pop. Te hak tekepor nomor bagi la khnyum bleu la dom upen mi lagi beseng. Kita lagi beseng kiba syirhai ba kisen ding kiba hair kisen ding. Tegi sedang banpo tegi beseng tu shu yap napang. Tu Moses uli kerpan you beli mana tu kan ni. Perkian noi ki mo. Tu beli pat you Moses tu usiaskor. Kalau umman makna ban kongo you run re beli buram you Moses. Tena mentabu Moses ukerpan beli ong you Moses. Sina we beseng daga kapur daga renong. Hei daga ngamut ke beras mo. Sen renong om ta besna daga renong kemat hakatin pareng dengan ke beras. Tisna we beseng daga nar. Kita kemat daga bronze nang ta sedien yu bo yu halor we dieng wajrong ha sepenyeng tu dieng kemat labu itu beseng halor tu dieng nang tinah le tu dieng wajrong penyeng kena begini itu beseng. The only kon Israel no bakwa ban lajim ban miap bala syapu besen ong un pech chu tu besen beran tu dieng tu sen renong. Te ki kon Israel ki bayo snow ki dan ki ba pendak jingmut ki sngap sya ki nget yu Moses ki pech ki tang sepech lajam. Ketu gabi besen kam trikam syu. Kita pun ki bala sngap syu Moses la snu jenjar kata syapu besen sengap syu buram syu Moses ke ibu ong kiap. Diketaru ke kejuk hi kum kejing tu lupa ya gisngi kijongi. Bau play hakajuk gurukom open bet bau try Jesu an sedien yu halor uding. Uding pernah mong yong to. Te rega de kejing sedien halor uding kum sedien yu tu persen. Bekat ki bepet syu Jesu kenyok la im nak pop kijongki. Kibom tre ban pet syu Jesu kenyap. Kamut kenyap hakipop kijongki kamut kenyap hadujok. Kata kedai kijing pen kre jong play. Tu try Jesu ye tu lupa ye kata kendiat kumno bo nyap kamut ban sedien yu halor uding. Hakatu kedukhat bkhat sau ong kumbau Moses ru ula kentiu yo to besenya kri khlau kum taru kedai ban kentiu yo khonu brio. Khonu brio mut Jesu kita kadi kawini ki kerteng ke jung ude ukhono blai den re nomor ukhono blai lawan long brio ba long brio ba janai na dong sidong ba klam jingduna khndiat ru klam kono ke pop ke jing tho bria hu te ude ru ukhono brio tapi kadang kita lenong ke bakhat aru mongi pet na tu reference ke ba dekat ke life ar untuk trajesu la kham keren Syai susu kena makan ar dekat belai fuar. Kani keju gospel UNSC ngate andala kentiu yang naga kendo ngan penwan ye kibreu baro haladi. Kamut yu wong trais. Kentiu yang naga kendo kamut bakin sesak nar pna yang kin sepenyang yu ding pna mengendan halorudi kentiu tuangan penuan ni kibreu baro sanga kamut kibreu kinyo ia kajing ke khubor bakin pet show Jesu dekat ki pet show kinyo ia kajing penyam kinyo kajing penkhia naka bi jong kapop kebi ke bau setan penenkam setan ni dalam ke Bible bau setan kedan sekui ke kerteng jo udah tahu sentimen tapi ke stream ha ki besen sisia kita ki sending ki bah ke por Moses mentapat ke bayde ke pop tahu
50% yu sitan upenan kam da bi jong ka pom ban penyap yang ni ke jingyap jong ka mensiam de ke jong tangkamet mo de try jisu pan usya haja ka jungi khnang ba pen khut je ka bi jong ka pop nangi penong ingi pat ki bahok sesisin bat om tangkat tan ribu ble un khat ingi pat ki khun ki jong ki bomlong su ki khun jong abang idang sa ki pop ki jong de kata kedai ka jing kodor jong ka jing thu lupa ble thu lupa na do kapor jong mosas se ka ik bun sale kumba arjasnam siteng hadian jong mosas ta nang tu pan kedukot ke balai po lai on kum ta upilat ulalit drumpat syakata ke yeng ba ulung skor badula khot yu jisu badula ong hu me melong usim kijiu to tehni upilat namar baki gila dawa badiman penyap yu kim ong directly ndrei la suthu baki kwa ban penyap tre kiwan ra yu tre jisu khnang bu pilat penmi hukum ban penyap yu pilat umpat yu besar umpat tip ke kanong rem ke kadang gedu ki gila wan ong bet ba iwan IT hame khnang ba men penyap yu tiu pilat kum briu pat jong ka an tu sudei ban su besar kumta ban su kongo no i jiu tiu la khot yu tre jisu bunyo kali u ka bakham long personal tu khot sipo ka yeng jong kata ka yeng bu penan kam office ban bisar tikim tre ban rong seta nomor ba tangrung ki om bala la kala bom khuit la long sang barung si ka yeng jong bom ngai bom de jiu te kumta upilat uyo pat kala ban kli bhai tradisu te kumu breu jong ka an tu hab ban yo sngo beroleng kani ka we ka parti kala mudu yu tu hab ban sngap pat uni basa mudu yu dan ayu banong te hang ni ka sedang ka jing mud ka jing ya kren ka jing kli ka jong tradisu ka jing toket ka jong pilat yo tradisu te ka khot ka babut ko ong jisu le thu hu me ong ya kani na ladi ne ki we ki le thu ha me si phang jonga tapi pilat sim sedang ban ong medeu kum tater usukuli be hatu melong sim jugi jiu ti kemat ba kala don kai ke bau pilat le sngo khaman chua kadai ketu ke jingya besar le siu yo sngo na gi sipai ki ba dei jong ke himarum ki bon ye thu bo ni breu kam melodi bu sim jong gi jiu kum tater lani ba ki mudui ki tu gi jiu yu mo tiu pilat lo yo sngo tiu try jisu wong me ong ye kani naladi ne ki we ke le thu hami si phang jonga ti kata jingkli try jisu ta kalong bet phak kan to nang tu pilat wong kum na khot blai san pilat ulai thu ngalong jiu manga mo ki para kher para mer ki jong me hi bat kirang ba ling do kila ya IT no ya me hanga melale ayu tu pilat wong hatu nga de jiu mo ba ngan tip lot iki rekom jome mo tende wong pet jini kirang ba ling do ki wan IT ya me hanga bangan mud besar ya me ban penyap ya me ban rai penyap ya me ti pilat kemanong no kwa ken banong tradisu nga dan hok ban kli ya me kata te men kelipat iki details te nga tengam bana ngam de uju kata rekom ken te tu try jisu jubab no pat biang nomor ukli melale ayu to kadai kani ka bau pilat jiksau dan kaman kli tu sapoi menta ban kli kata ke wong jisu mela ayu bagi wan haduk ani ban ban mudui yemi haduk bagi kwa ban penyap yemi kimla ban penyap la dia tiki wan ra nga nomor ngadon kebor ban hukum ban penyap yu te try jisu yu thu no
khot ke balai fenrio kahima junga kamlong na ke jong kani ke perthai lada kahima junga kalalong na ke jong kani ke perthai ki sekri junga kin dalaile ba an IT no yanga ki jiu rimenta kahima junga kamlong nangni kata ke dei bo tra Yesu jupa nomor la penen kam ke ketien em ki jiu tu pilat uperkhat kata bo tra Yesu tu kwa banyo ke bor banlos em apring ki jiu us em kata ke por de herot em mo dem simyetu hangni ngi mi isu e kata Yones kan tho shu jingsha ndai bailam tang khmat kituki arngut kirang baling do Anas bad Kayafas ndai layalam ru yo tra Yesu khmat u herot te ye kata Yones sim lai thu shu tenangi kwa ban puli bani apat kedan ki gospel mo te haba ong ba dan kajing mudui ba community budu sim jing ki jiu kumat kedan kajing kwa bani kini borem kalau mungkin kisngi jungi tenda yo lat po assembly ne parliament tenda ban kini bor sensar kinyele ada kanu ke buit mo te ki por mensuaru dan pat ki tu ki bami ki nong ngelam jong ki pat ba ki wow nus imumlong but no yanga ta bani kini ya ke bor sensar ke jah Israel ru ke jah perenggi wi ru Israel dei ke bakham ni kan mau bha de Absalom khon jong sim debit ubriu ba karen yang renyot ke ba kumus im David hiu badan kataga kejing tenat kejing idan borom juga mereka baflag long ba kwa ban long sim no kapor bus im David dang im disau im David tu uperkhat bandala de kapor ba so bunyap tu IT ke kam sencar ho Absalom pat shwa jong kapor ula kwa ban sim no ya ka kapa tak ada uput bau yasla bat kitu kinong lam sipai kibaron kalian jung ban penyap ilo jong kapa bat kapoi kapor bau sim debit ban pet yap no Absalom bat kitu kinong kersan jung kidon stang katto kaningot ban pet yap te tang bag history bat kitu da puli kita Samuel kumno ba Absalom ulah siap penyap hawe ni ki sipai rang ba jong sim David ubolong faithful yo David te ujisha simut ban penyap usum mare bet hong yo Absalom tenre ka mi pat kata ka donut hau bau ulah sungsat bau Absalom ku ile persya yo kenrat jong tunu Absalom de breu bejrong uba kerenyeng ka bau jerong bha udon ru snyu bejrong bha ba itanat bha te por dang mare uphat yap no to nongelam sipai ujo te dang yat ba ki khlau te wo snyu jo hawin itanat te hangta ken la sul asdin te unu torong ba sipai pat jawab penyap no yo tang bo sim debit habban penstom yo upoi his kejing yap pat hadin torong ba sipai namar bolos penyap tu lan syadi banda kami de ban besar kan te kata kadi ke bejia te kum kita kila banja te hakano kono ka caka ka hima ki por mensuarang don ki sim mat kui kapoi sudah toput bakiela ban kini moy ka bor sencar te pilat uperkhat bo tra Yesu de wen kum kita suthu uperkhat bo tra Yesu ko ban sencar ni po Jerusalem ni ki jiu tu tra Yesu lai i ki jimut jung ko ang hima junga kam de na ka perthai hima junga ka disawai tengin puli biang tu jubak tra Yesu ule thu ka hima junga kamlong na ka jong kani ka pathai lada ka hima junga kala long na ka jong kani ka pathai ki sakri junga kinda yele ba an aitino yanga ki jiu ndai menta ka hima junga kamlong nang ni takamut wong ki sakri junga kimsim yele persya ki jiu por biwan kam yanga mo de tra Yesu hi bong plot no igini sendan wong ni kan mau kum no kli wong pi wat te lo juba wong heki kali maki ki jua maki pat ki ong yo Yesu Nasret wong de manga dari ni kong ki khamot tang man kata ti ki kelon pan man yele de de septi ka ba pat
Iwan biang wong biang ki piwat yang Jesus Nazareth wong ngala wong pi mana bang dei manga. Tu wong kam ya pelan noi kini. Tu kata ke dei ke bau try Jesus ule practically new pen ikan yu pilat. Mengatakan dei bang ele banyak sensar ke hima pertaikan. Lalu dei kumta tengah nem ong isendran makin lindo kin jin ngandal jin la sya ya ki bakin beteng banyele kumbra sai wat lam Petrus mo tu bakin beteng to. Dinang tu pon ke beteng ke jing keren dekat balai penyu. Namar ka tau pilat ul ong hau. Mami melong us im te. Tu pilat kala kumar am yu. Kali melong us im ki ju try su nga mile na ka banta melong us im kini pertai. Tu ong melong us im bukum ta madi us im kunu gawe pat kom melong us im ma. To. Tiu jisu ong no. Me ong ken banga long mga us im. Ya kanik nang lakha nga. Oh. Ton pudi biang jisu le thu. Me ong ken banga long mga us im. Ya kanik nang lakha nga. Badi kanik nang ngalawan si kapertai. Banganyo plus kami ke jing sisya. Wei baro ubadalong na kajong ke jing sisya. Usya skor ya ke ketien jonga. Tiu try jisu habo jubab ya ke jingkali pilat. Ujubab akar kom balong positif. Ong ba me ken me ong bangalong. Tiu ong bangalong sim tambu ong di namenta kani ken bangawan kenang seperti. Namar ublay ulap penkre bu try jisu unlong sim jong kisim. Te utip ya kata dari pilat benai ya kata ke basilandat mo ke bah ke hima ublay. Te dari try jisu ong lawan kenang betagani. Ba ngandum mi kita ki benong ki dekat juga hima jonga. Bangan penim ki kamat. Bakin long ki hun ki rayot jonga. Bangan yo plus kemi ke jing sisya. Ti try jisu ba ki breu ken nget hu ya thu be ya ki jing sisya. Ya thu sipang kapa jongi ba beneng. Ya thu sipang ke beneng. Kumno kalong ke hima ublay. Ya thu sipang ke hok ke badan ke hima ublay ke jing sisya bat kiwe. Ya thu lut iki kumbaki long. Hakani gospel bun sen ngi ken mau balang ngila puli bu try jisu ong ngam keren ladi dari ke bau kupau ong nga bangan keren ya kata keren boleh keren ya kata namar bakata ke de jing sisya no blay kami ke jing sisya tu blay pat baki breu kin yo sngo ke jing sisya u ai ya kata ke kamram ho try jisu ti ho try jisu ngi ya kata ke jinglong ke basisya na dong sedong takadau plus pangil dia ngau bolong kelenti ke jing im bat ke jing sisya ke jing penim kawan nam baju te kelenti ban se ublay kawan demu nam baju te ke jing sisya ke bangi ki breng dan kam namar ngim tip ha ke jing ya nanti jongi kum ki breng ngim tip mia hanu dan ke basisya uno tau blay basisya ngasngap sakadiang ru ni ki ong de blay sakaman ru ni de blay nasadin ru nasakhmat ru kulmaram kumhari india ki bun ba ki blay uno pat tau blay bola ban penyo e ke jing imbom cukut kami jingkeli dia kari kepercayai berok kowe kelom ta te ki bri ki wat ye ke jing sisya balar ki ya kendo yu tahu banyak tu ki jing sisya kamat kinyo ya ke jing sisya kinyo ya ke himau play tiu try jisu ya tu ko pat ke kentian ke badan kambahan ni wong uai baro ubadalong na ke jong ke jing sisya usya skor ki ketien jonga kamat yu kata unono bri ubakwa ya ke jing sisya un ngap un sya skor
ya ki ktien ki bo troi Jesu lakren. Ti kata kadai fi kejing keren ka ba khlan bah. Ka ba peniklat pedeng arkun hun ki ben. Hapring jungi ki brio. Ka kenhun ka bakwa ya kejing sisa kan syam yu troi Jesu. Uno brio bakwa ya kejing sisa unya syam bo troi Jesu. Namar bo un sya skor yu troi Jesu. Wengilah sya skor yu ka basa kata kalong ngin hu insanya. Menu balak kloy ben sya skor yu. Di ulaong tu ki lenong ke ban ri ke ban nyu ke besan. Ulaong kata. Kat ki basa skor nga. No. Ti kemun ke ka penlong ki brio bikin wan show Jesu ke dei namar bagi kwa ya ke jing sisa. Tengi ham banyit ya ledi. Ngakwa na ya ke jing sisa. Namar ke jing sisa ke challenge yang ai pi. Ketunjuk yang ai pi. Pi yang hang no. Pi kwa na man ya ke jing ke besisa. Pi kwa na man tip ya ke besisa. Ti long ko mengitip ke ipat ke bomde ke besisa kejing lamler kejing nak mena kibat ki babon ki wei kejing ke bangi kum ki breng nya be mo kini kisngi bat kita ki ba be sya kata ka benta ke kanempoi ki bikin wat yu Jesu dan re ba ke donut ke bejeli ke donut jonga jofi ni kwa ya kejing sya ni kwa bentep hado ke betenrai kami yang kejing keli hateng-hateng kejing im. Belinga dan ke percaya. Nang nungawan. Senungan let. Terang kuat siya bantip ya kabatan rai siya ba kadenti junga kada isano kan penlong inga bangan poi ban siya skor yu Jesu. Ikiktin gitu. Ngan kuat bantip Jesu lakran yu. Teh habang kuan bentip Jesu lakran iu hanungan lap kita kiktin ju bau kran mo ngantip nai na kan ke Bible ke kiktin ublai ke yatu na dong sidong ke bangi dan kam sifang trai Jesu rengkat bat ke testament ke berim ke bayatu sifang ju hagi jing tu lupa ke fer bat ke jinglong ke ju nadu ke jing kha yu bat ke jing sakri ju bat kiwe kejing sekri jung ban pelat yangi na kejing long merau pok kepop na kejing tek kejing khum jung setan kejing sekri jung yangi ban ai yangi ya kata kejing hun jung kejing im kata ka ya ke por ke kemen ke besuk kejing kemen kita kidai ki bangin sayo ban tip na kaktin blai habangi terang ya kejing sya Teh abang yang terak ban pulih ke Bible ni nam yo ban tip kita jisya. Teh dekat bakalai fra pilat kelipat yu Jesu ke we jing keli. Pilat ula keli yu kalong ayu ke jing sisa. Teh pilat udah brio jong ka an brio ba tre kam sarkar kum jong ka himarum kum nong sinsyar kum governor hakajing bun kam jong kam jong ban penbiang iki bro ban pensungu baharu iki tegi bahalor jong ula klet ke iki sisa keli uta Jesu ke iki sisa ti mangam hiru gibrio hateng-hateng ila bun kam than hado bangimla asu ban penyefer ke iki besisa bat ke ke bom sisa ti kadan kam yangi bangin penut por hagaban wat di kejing sisa. Tim don kesus nani ke telong jong kejing sisa kebak long pura lait nak ketinu play. Kibri kelak ban wat seni bat setai kembawat kesiar dari ke park kesiar ke don hangi. Kedai ke ni ke telong jong kejing sisa. Ti hak tu kejing ruai mo ke bang ni ruai ke hakot jing ruai ke Jigroi ke ba sispa life khandai mo kedan ketu bong ba ketinu blai ke kham kodor bani ke kesiar ik rupa ti kalong komta kedan ko ini ki tu ki lain nang tu tu blai kun khu ik jing puli jung ni ke janmiet ik ketin ke ba khu jung
Bodo nirap ingi dan kamban ya ibu jingmut bangin wat di kejing sisa hagan di kejing namar bang yo ban pediang ya kejing sisa mo hagajing jungi katangi la yo ya bakodor tam namar utrai jisu hi udu jing sisa tu beli kurku tanginya duai Bada din kaningan sekepat Pak Hira bin sumbah bin pelat ini dah kecing kerhubat penwai. Kukpa jengi buah peneng ni aingu mi atrai bah mela ai kani kalat kemni sesisian pat bengin puli ketin jumi but ketin jumi siatrai kalong ke bajeliu ke bayar ke bangi ke jing start beri jengi num la ban siampang lut ndrei habame me pensai ni num bau mensim bekhuit inang yo atrai ya kejing sutu tersitar tu nang ahingi ke bor begin sempang ketin jumi abu mensim bekhuit ujumi nang yalam mingi bat kamta matrai la dang impat pediang utrai jisu ahingi atrai begin sutu ya ke dor jong ke ege bo trai jisu la le nam ta jungi begin da yo ri ke jinget ban pediang u ban nget hu ban siane hu kumu nong penim jongi hadu begin da yo mat ike jing map ike pop ke jongi bada try kenang bagi nyok ru ya ke jing kerku ke jong mensim bekhuit uban yalam mingi ki baro try tu kerku ru ya baro ki bala sa skor ke ketin jom ne ke janmit bagi nang la ban nyat berbor ha ke jing sisa terus ngu ku pa gini ke jing kerpat ki jongi ngapan gini baro keteng Jesus Christ amen. Enjoy. Ablay pa jumi papanan. Enjoy hakni por. Kisah kiri jumi la pa yuka ketin jumi. Tu blay tun pesani mi ai por mi ai jing stan mi blay. Bangin dia sungu pat mi ai kum ka ketin jumi. Bakum ni por be tu ba wan ni sen. Tu ai jing ai e jong Jesus Christ. Jing it pa jong blay bangin salok jong mat pukoi. Uni wai lai to kat pat ni patron kat pat kisah ta ke pertai kisah kri jeme ki man he tiam jeme nadum ta pat hala kerta amen.